Ki Samla bat ki Longkmie ke sor Jaiñ ki basyang basa ha ki kentot pahap apok ke municipal area hene ke sengi ki lepen paurin san ya ke sap jingla jongki ban Pynwandur yi ki Jaiñ ki Sopti ha ki rukom bapher tang Hadien lai banai be ki lepen Pyndep ki jing Shah Hikai baklem jing siu ha North East Institute of Professional Studies kabadon ha mintong pokse Jaiñ. Ia kabala kershan pisa da ke Meghalaya State Skill Development Society rengkat ke jing Trelang ke Jaiñ Municipal Board. Ia kini kesap kila Pynwandur ha kerenyeng la jonghi da ke bapong bat pen ipat ba halor rinsan ha ke jing lang lingkot kabala pelong da ke North East Institute of Professional Studies ha Community Hall ke Tebet Pali ringkat ke jing sakhi UMLA ke than wailat miki Shilla nominated MDC ke GHADC Okto Mewat Lamin Michael Tongni MD bat CEO ke NEIPS Ulam Bormi Suchen Skill Development Officer Jaiñ Ulam Kermen Pakma Branch Manager Meghalaya Rural Bank Jaiñ Branch UFG Singkon napok ketanat industry bat kiwe. Hakini kesengi UMLA lembat kinong penyat ke NEIPS kila IT ru de ki kor su Jaiñ bat certificate syaborok san pongut ki Samla bat Longkmie ki bela Pyndep ya ke jing Shah Hikai kum ke jing plelat ya ki bikin yo asdang ya ke kam kamai da ke bayeng halaki jong ki kejat. Uwailat miki Shilla ha bakren kum ukongsan ulapan pau ke jingkemen banyu i kisap bapau ha kini ki Samla bat Longkmie da ke baong kini ke Pyni bagi skim sorkar kim long ki balek no namar ke long ke baseso kat kum ke jing terang jing angnut ke sorkar ulai ro ru ikinong Shah Hikai barok namar ha kapor balingkot ki lala ban Pyni haduk kat ni nelor kapor batang lai banai kam long ke besuk banyu jing Hikai naduk ke jing batai bat Hikai su Pynwandur. Ulaban rabru baka kamsu Pynwandur ki Jaiñ Sopti dei kabala dawa baha kini kisngi kum tau kentu bikin nang penjana syuk elade badwan pendon kam hok ya kini kesap kumjuk kitiar bala IT haki. Por kiwa mo tang myu mi kelam handrai ni si deman kita kiwa mo deman confident uchim ti ni kam but you pen kemen cucu yo ni gesni wa nalor ki su ini ki sula dan ki that kita kiwa penyo ini to ke besor lembar bon sen mo cikat tu tapi jo sapi be besor gini ni gesni kemen yo to orok ki riam ni to banyak suri opi tes kani le to cibenta yong kani ke kam opi neba hawa sur ni am kam hi tes fidelity le ye common man comfort te man ke cibenta yong ka kani ke kam yong pi hi tengah dap dengan jing senyau komen wa yo wa ki scheme yong ke sorkar nem sobai. Itu iwa kemat tam i kam sorkar dan ikam minum nikmat. Manda yo to ini jing investment iwa ke sorkar da penlut ko ini mem sokai. Dengan ne ke singa siang kam ke siang komen. But ika ko repair yong gani ke training jan da yo pi man benai almost man benai dem ke training go da wai dan ne go da close ni pak man ke por ke training. Tang kani ke training di pair kani kita dua bon. To kani ke training to ya kinong chong chnong ha ki urban areas. Lani ha kita ki thau yong kinong sor lani ke municipal area. Ne ba bon sin hadir ke sini discuss mo ngau malam. Ngadang jo mai le ki program yo na Jaiñ ne ini rabuna pha kiwa wan cepat wo training. Te hadir ke jigi kelam wong rap mem sar di bonsen di skim mutrak fokusi yang rural areas. Tengam ti bokap sar em ke perception mo ke jing perkhat yang gibru kap sar ong gibru po sor su majon bokap sar. Mem kam di kita training ni. Tene ti dau rengkat ke jing ya kelam wo malam dan ne te ya penbaji de tesnya komen yo sedang ya kini ke training. Te yuluti yo kini ke training deman sket ko ke jing kerku ban nga e ke jing ro ya kini trainees penwarok san hamut negasi. Neba ada yos kedi neba hapo ipor yo tebian nentok sket pi ko da kabit mete le benai entok ka kam go su sikai ni roja. Bon sen le benai te dang ho ke design ni
Belani haka cutting forget stitching. Tengah ke jing ro pro yang ini trainees ko man committed you would do ya you would great tom use checking ne gasni what ya creativity yo pi kham tam ke creativity yo pi nga pai la pai mo kham tam yo mat yo pi kat te tengah ke jing ro pro ye pi tang kentu ye pi to kan mo to kan ni to tang ke jing stan